Hazrat Mirza Tahir Ahmad. On je isto sin za drugi halifa. On bio rođen u Kadijan 1928. godine. Isto je tamo završio neki fakultet ovdje u Engleskoj. 10. juni 1982. godine on bio izabran kao četvrti halifa. On bio dosta mlad i vidio sam njega, tako sam živio tamo tada. Puno je on dao, kao mi kažemo, gas za džemat, da treba da se širimo i bolje da radimo. I onda odmah u Pakistan počeo velika glama od drugih muslimana. Zato što mnogi ljudi su dolazili u Rabwa, u naš grad, da prihvati džemat, da slušaju njegov direktno. Zato što imamo dosta optužbe od drugih muslimana, lažne optužbe, i onda ljudi ne znaju, obični svijet ne zna. I zato samo poslije, nije prošao, ja mislim, ne 2 godine, u 26. april 1984. godine diktator Ziaul Haq, on donio jedan zakon koji je bio baš potpuno kao i zabranio Ahmadijet. Ne smijemo da ponašamo kao muslimani, ne smijemo da učimo azan, ali da pozdravimo kao muslimani. Ovi zakon do dan danas postoji. I zato halifa nije mogao da radi u Pakistan kao vođa. I ako bi radio, odmah ide u zatvor. I kako bi zajednica postajala bez svog poglavara. I ne može da bude izabran novi halifa ako je halifa živ. I zato onda džemat isto bio, mi smo puno su oplašili šta će biti sada. Ali sa Božje pomoć on došao ovdje u Engleskoj 29. april 1984. godine. I kada je on došao ovdje, ja mislim za 20 godina džemat toliko napredovala, koliko nije napredovala zadnjih 100 godina. Zato što on bio ovdje i onda odmah dao nekoliko zadataka, na primjer rekao da gradite 5 novi centar ovdje, 5 u Njemačkoj, gradite toliko džamije i tako dalje. I cijeli život on mnogo je radio, napisao nekoliko knjige, držio govore. U Afrika džemat puno napredovala tokom njegovo hilafat, a nekoliko miliona ljudi su prihvatili džemat. Isto je on osnovao MTA, muslimanska televizija Ahmadija. A prije mi nismo mislili čak za radio, da bi imali svoj radio. Ali od 1994. godine džemat ima svoje televizija koja sada imamo 3 kanal. I tako od tada i on preselio isto ovdje 19. april 2003. godine. I tu je sada se nalazi njegov grob van grad, jedan mjesto koje se zove Islamabad, i to pripada isto u džemat. I tako on borio i najviše trudio za zajednica i tako je dao svoj život.